Roshan Kumar ariko zirikana piyase wangu DJ Yanga umwe rukumbi ibindi byose bagira umve urabe filime Saifu Ali Khan akarimo cyane yige kimwe imyaka myinshi yashize usi kal ki chhatrapati yigeze kuba ubwami bwari bumaze gutera imbere cyane jiske raja the ariko bwari bufise umuyobozi yitwa Vikramaditya yari umuyobozi gose bugiye akomeye kandi arinda yarafise umutima ukomeye ico gihe haje kumagana ku butaka abantu batangura kwicwa n'inzara hamwe n'inyota Vikramaditya wa mwami biramubabaza amaze kubona uburibwe abantu bari ko baracamwo maze haza umurozi abwira umwami Vikramaditya muri zindi yacari mu makave aho ndetse hariho ndetse ikiziga kimanitse ku giti aho muri ico giti ndetse hariho umurozi ahaba zana uyu murozi wo muzaniresha ndamutwire ntume kandi ubwanya bwanje bwibohora amapfa no kumagana ku butaka mwami akimara kubyumva rero uwo mwami yafashe urugendo agenda kuraba uyu murozi yatumye ubutaka bwumagana ubwo rugendo rwahe rurerure kandi rwuzuye imbogamizi za danje hari huzuye inzitizi mu nzira witondesha umurozi araza kukubwira inkuru nyinshi wa mwami anakubaza ibibazo byinshi muri izo nkuru nuceceka uraza kumenya inyishu y'ikibazo zo kubaza uramutse uvuze umutwe uraza gushwanyaguzwa utunywenywe hafi igihumbi ariko wishuye neza uyu murozi araza kongera kandi agucike Vikramaditya hari uburyo bumwe bwo kuva ndetse muri ico kibazo ntufatirwe mu nkuru z'uwo murozi mwami yafashe inzira ende kwanza banze yihangane n'uwo murozi atume uburibwe abantu bari gucamwo buhera urabe filime ariko abantu bari kwicwa n'inzara kubera ukumagana ku butaka byakomeye nakubwiye filime yatamwe nakomeza we kari kuva kwa DJ Yanga kuva muri PS Studio barakwereka umurozi tugiye kuraba dance anime nta filime turabuye umunsi rega tugiye kureba ibinyeni mpaka filime irangire ndakeka mwobago umuntu jawe barakwereka muri ako kamwanya kahani sunao nkubwira inkuru mwana filime yiswe Vikram Vedha mwabagabo filime ko twazibazanye ariko anumva kamaji gatamuye kugambana abarozi aragasabana beza no babwira iki tugaruka amadese ararangiye mama dese anime asa barakwereka kabiri baraje biranga amataba arica papuna haje nde DJ Yote DJ Gadi hamwe na DJ Dani ntimugira amasore yacanye kuba nta kibazo je nakoze akazi kanje ibisigaye niva je ndigende DJ Dani turagenda shawara be turajana urabeje ntugire ikibazo nyakuba nyizera ntugire ikibazo niho bari pabu धूप में बंद करना 1-2 हफ्ते ठीक है wewe banza tubuze kwanza mu kiringo cy'amayinga ugende winyegeza sibyo nenda zo kubangana turundire backup mwana backup genda nkagutegereza mwabana mwe indariko inde iki nico giye muzeye ko mwabana किसी कॉलेज के बवाल में फंस गए थे twabenge ntwe ducunga ndetse muri kaminuza KKK niho twacungiye nyine नहीं पोस्टिंग है सर nomeze gose nk'inyama staros kwazikira imbese muri make nitwa Dipak Nyakubo urabikaze muri UP Police STF upini Andrapa nako ni Uttar Pradesh Prabaka Nyakubo ho ध्यान नहीं दे रहे अपने टीम acu yaramaze ujya mugabo yaraho gusa hano bari bukunde metode zacu Dipak asara munyantege nki ariko afise experience wa mugabo yitonde चांस ही नहीं मिला कभी ariko nama yugo tugise tugira Nyakubahwa amahigwe bosi mukuru ni wende तो जरूर मिलेगा दी ono musura zagira amahigwe Dipak we mugube nyuma yanje Yanga niwe bosi mukuru ari kumwe nande Yote hamwe nande we Yote hamwe na Gadi माफ करना जनाब Nyakuba tubarire कुछ मामला byabaye ngomba ko dukemura kwanza ibibazo by'amadeni तो बस आज उसका फुल एंड फाइनल कराएं सर वाह muze yafasha amadeni kugwatiriza ubutaka tugomba kwishura kwanza ideni कुछ सर ariko mabazanga ya buri kimwe क्या बात turaza gutsinda uyu munsi humura rega turaza gutsinda हम क्या wamenye polisi yo micungaro twabikoze Nyakuba ko bigaragara n'abashinzwe umutekano imburi polisi yo micungaro wera busobekereza mu nda urakapfara bukorose ni polisi baraza barakwikira muri teguye okay banza mbere muzibanza banza nabari baranuko binje bitonze nakubuye nagakoresho ka DJ Yanga nagakoresho ka DJ Yanga shawo batangiye kurekura amasasu na biganiro na biki na negociation n'abanyabyaha reka nabyo kunegocier n'amapeshere
ntibibaho. Nakuri ushaka amafishe meza nandikirese muri PSS studio kwa DJ Yanga dogiteri wazo bakuri bya bindi ariko pole pole. Kureka batamuye ko ariko arihuse abana nakubye filime zura wowe yaraza ari itsimba ariko kibazo urugamba ruracariyo kamba ruracariyo bana baje gutera bagizi ba nabi kureka gari bahafye kumurasa gari vuze buki Yanga yikoreramo nakubeshe gadi ariko bapfuye barakoreka bakurasi we vuze mwika ariko we DJ yote vuze Karji we DJ yote barakoreka bavuga mu amasasu tubandi abandi baza kweta Yanga bo ntabwo bagira ziverimo nkuko mu gukora fishi buryo bazi neza ziverimo ubucece mabanda aracyavuga bandi ndakubonye mwana ndaje ntugira ikibazo yango se bose oya taza yihuse ari kumwe na gadi na DJ yote baje kumufasha bibazo by'igihugu shawe biga babandi pakuka kura mu nzira yose cyarimwe wewe dore ko umwana manuka ariko ko umwana manuka mukireneko uyu mugabo muramuzi muri nyinshi shawe muramuzi mukiswe Juwo Fif biki filime ko yazikinye muramuzi mukandi kitwa mwiki सर nyakubahwa je ndamanitse gose pe कर देते ariko wacewe nta kumanika mwana माँ के जब आगे रास्ता नहीं बचा aho gucika no kwinyegeza gushiranye ubu hisemo ro kumanika काम नहीं किया सर sare ko ndiyumvira neza nyakubahwa Vedari he हम बोल रहे हैं ndarayira sinza aho Vedari bari uhiga Veda vuze wikari Vedari he uri kimikino yakubantura se जो बोलोगे हम देंगे ndaza guhoreza buri kimushaka जैसे कि nk'igiki amafaranga vuga amafaranga ushaka ndayaguhereza uzi ko munasuzugura बहुत ओवररेटेड चीज है amafaranga kumuha agaciro gose muni ये बदल तो सकती है urakeka amafaranga yohindura ubuzima Iho kuyohindura ubuzima ariko niyogura umuntu तो सुनाओ ariko ntera blague mwana कुछ चुटकुला आता है we hari blague uzi ngo amafaranga yohindura ubuzima ariko ntiyogura ubuzima muri make ndibutse blague दो कितने होते हैं urazi kabiri gutanya kabiri ni kane 6 we ni gatandatu कैसे uvuze तीसरे kubikosa nyine kabiri guteranya kabiri ni gatandatu kubikosa mugabo kudatwenga muze we nibitwenge je ariko hapi aho byo nkweze kandi kubwira basindi blague twenge sibyo एक हाथी habaye inzovu amwe n'akanyegeri byakoze kurakapa inzovu n'akanyegeri baramumenye bakubise umurara nyabara wari gushiga ndetse witwa Veda nindi Mbega umunyabwenge hari abandi basho ariko baraza muri igenge yabo witonde साले गोली मारते हुए तुम ese kubiryo uhagaze nyakubo ntakubeshe rero jewe DJ Gadi bavyancaza tugende kwanza shankwereke urabe filime ariko filime ko nazibazaniye baba ari kubwanyu buriya kandi everyday baba nkubwira sha hana habera icaha naba ari muri nimbupa uravyumva टहलना बंद कीजिए mureke kuzenguruka mukora abanyanga uravyumva we DJ yote ndavyumuze ntari aravyumva yote ndavyumuze 5 मर्डर yamaze kwagiriza ibirego 8 byo kwica abantu gutera abantu 8 amaze kwica 5 amaze gutera abandi 8 akabakomeretsa uyu nawe nta makuru tumufise ko लगता है गेहूं के uyu baramuyunguruye nkuko bayungura gose buryo gatandukanya uburo n'ugwamva ठीक से चेक करो nta kigwano cyo rafise wapi सीपी wapi pe तो इंक्वायरी बैठा दे sipera musabye byabaye yaraza gusaba ko dukora gahunda zo kuhata ibibazo सुना वाले एनकाउंटर में जो हत्या ati ibindi bigoresho twafashe mwabana muri nakahindura रखे अभी biri muri jeep okay bizana afande mukora musamenye ko bishimira atafise intwaro botangura guca bita inkwari guhata ibibazo ubwo urumva ntivyo bagomba ko bigeriye hose ariko muzeburetse gato reka iki ऐसे दोगे तो आप ही के फिंगरप्रिंट होंगे कार्ट्रिजेस पे musore muto singeneye ko fingerprint zuzura uvyumve Gadi we प्रभाकर iyo takora agatambaro nabonye petit Gadi wambonye Ije yo taraza banza afata ku maso ashira ku fingerprint zibandi kugira ngo bigaragaze ko bishobora afise intwaro nyine byageze gute तो प्रभाकर ni waramukiwesha yamuze सर nyakubana he bane जाएगी ना तो पूरे रेड लाइट एरिया में मंदी पड़ जाएगी Prabakara mutsabaye biraza ko bari बाप प्लीज nyakubara sabase mu kaboko niho saba sibyo हाथ पकड़ो सर saba okay akaboko kahe gafate neza nkwereke बुद्धि दिखा we akakujugumira urumva gira bataragira di park Prabakara mvuze wiki 3 1 bahita barasa akaboko barashe siba ko bindu we kuri gusakuza mwana none ngo ni burashwe we DJ Gadi barashe yote akominduru DJ Gadi ona biri vima नहीं लेफ्ट हैंड में सर ariko twatuzana mu bamfu nyine yakoresha ubamfu n'ubundi okay muhereza imbunda kugira ngo afande
baze gusanga nyine umunyabyanga ani yari afise inkoho muri make पीछा koko uramutse urashe umuntu atari afise igigwanisho cyo bari ikibazo kuri afande mukuru किया और गोली उधर पीछे दीवार पे basi yakwefeye saso gose rikubitiye umusore birangira tumwishe natwe sibyo जवाबी हम arongera kandi aranasa turamusubiza natwe amasasu तरफ भागे maze birukira hanze bakomeza kurasa turabakurikira natwe Rajab. maze Rajab Abu aza kwicirwa muri encounter sibyo मुनी उस तरफ no kwinguriza kuvuga muni irukangira muri cyerekezo turamukurikira araturasa natwe turamurasa तो मारा गया सेल्फ yapfira ibiganza byacu twagomba kumurasa ko bari kora turasa natwe birumvikana hari amakenga muze nta makenga pe byose birasobanutse okay filime zira amakenga yashize Yeah. iki I don't know, sir. पुलिस nyako basinze abapolisi bafunze umuntu bamwibeshe ko nyene वो हाँ सर मैंने पूरा बैकग्राउंड narabye neza suzuma buri kimwe buri sariko है सर एकदम ni umunyeshuri muri kaminuza madamu mushingwamanza umugore wanje yabuze ariko नो 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 we n'umushingwamanza oya ndabizi ऑफिस थी आदत se yaje ku biro by'iwacu Biji. yari naje wa munsi हाँ safe रहे hafi y'ikiyaga cya muti nyine yaraje uyu mugore ngo ni umushingwamanza inde uyabona amaraso we ओके sawa ini bikiwe abantu ntakimishiri kimveko पुलिस से क्या डरना है सर kubera iki usinya polisi nyakubahwa tumba ukagenda wogura akapfa nuko babwiye yanga shawe muri PS filime zira yamari ko arahiga umugabo witwa Veda ninde urabe filime tu nakubwiye filime ziba zira nanjye nkaba bari kubwanya ngo ndazibasobanurire cyangwa ndazibasigurire we ubundi gusobanura ngo ni gufata ibiharage n'ibigoroka bitandukanye ngo nicyo bita gusobanura nane ibindi gukora ngo babyita gusigura uri kubyumva babwira kandi bana ibiciro by'amafilime byagabanutse muduhamagare kuri 6 none se mada uraza kumira miyonzwa n'amaso yawe So I hate cops. niyo mpamvu na nk'abapolisi rero एक नॉइस टू ariko nanje ndanka bashingwa amazi buri munsi ndama nidogara उधर देखो raba hariya 6 महीने हो गया मैंने तुम्हें आके तुमने इतना सारा acyameze nk'atandatu twimukiye muri Lucky Now ariko nta kirahinduka turacari kwa kundi mva nkubwire mugabo ओके sawa Hey, we ariko garuka nawe bana ibiciro bya filime byagabanutse baro ntimukomeze mwigira ngo urabona ngo twebwe ngo byansoya twagabanije ibiciro bya filime muduhamagare kuri 615 ubusa 376 iyo ni nimero yanjye biga nditaba direct none ugira ngo umve ko biseriye igihinde twakuye kuri 50,000 gisubira kuri 40 urumva filime y'inzungu canke y'inshimwa twakuye kuri 40 yasubiye kuri 30 urumva rero ni ku bwanyu ni mwebwe gusa filime ko amafaranga zana tuyage mister amafaranga muzoyagerega mugende muyitume ni hahandi zana tuyage amafaranga araribwa gahera mugabo filime igumaho sibyo kogeza uyu munsi filime za Brussels nizigihari buracazira mpaka uyu munsi bivuze ngo Brussels muracamwibuka ariko ayo mafaranga mu yari yarangiriraho nyine waruzi ngo nibi sasa ngo acameze nk'atandatu bimukiye ngahaba nabo mpamagara kuri 61 580 ndagukwera filime ku mafaranga make ayo nkubwiye ariko kubifuza amafishe namwe rero nyemibwire ngo twabibagiye ni 68 55 07 90 iyo nimero uyihamagaye yanga aritaba niwe muntu wenyine nzaze gukora amafishe meza ko burya kura abakiriya bikajyuha ibindi byose mubwibwa wapi पहले हमारे साथ ये सब ibi byose urabinkwera ba mugore we sibyo ukampereza n'impano ndikumva gose ndiko nakoreshwa wa mugore ntabwo no kubimenyera yewe erega ntabwo no gusezeranya urabizi urukundo rwanjye urasanzwe mugabo uranezereje nta majyambo ngira yo kurusobanura बिस्तर पे चले ujya kuryama प्लीज ndakwingize इसको जाना reka turyame pe Thank you. murakoze rwose sheri umutima wanjye ndawukweguriye n'uwawe mu rugo nuko bibera yamara umugabo n'umupolisi bariko arahiga umuntu bita Veda ninde niyo mpamvu rega mpari bantu yaje mbasobanurire Sohail mwana wacu tuza mwana wanjye tuza ntari bi ibyo byarabaye क्या बात कर रहे हो आपके बेटे की स्कूल फीस umwana we gose umwishyura amafaranga saa 50,000 है क्या उधर ariko bakubwira musi ngo itabi ririca muze muri kimikino
पहचान के si लिए kugira ngo agire umumenyerega अपने बेटे को ndamutwara ku ishuri nkamwishyura saa 50 mille kugira ngo nyine mbone icyubahiro abantu bamenye ko umwana wanje yigira mu kigo gihenze nta kindi nyumvira filozofi ariko वही पढ़ते हैं iyi nuko bigenda mwana urabyumva अच्छा जी इसीलिए भेजते niyo mpamvu wamara gusaba iryo shuri wangu हैं इससे जोड़ के मानोगे arase ubwo mu munsi umwe azorongo ngo canka azorongore mwana हाँ भैया araje nde हमेशा डर का है kubera ko usa n'uwikanze mwana ibi ni iki और गलती से तुम्हारे सामने वेदा आ गया तब क्या हाल होगा तुम्हारा कौन ibaze uburibwe wogira uramutse uhuye n'uwitwa Veda vyanyavyo none wimbona nkubona Veda nde बेताल Veda Betal मैं मिथिलेश तिवारी का रास्ता और muri Tiwari gose yayoboye muri Aminadab गार्ड पिस्तौल के साथ afise abarenze 12 bamukurikira igihe cyose uwitwa Veda Yata Veda. Veda yaramwishe mugabo mu isoko urumva yishe mugabo barafise abarenze 12 तलवार ने yasimbutse kuri etage ya gahato amutura hasi भैया urabyumva तू पार्ट में Tiwari अरे yicamo ibice bibiri के समय कादर का Veda ngo yigeze kwica umugabo yararinzwe n'abarinzi 12 bagendana amasaha 28 ku yandi ariko Veda yaragiye kwicira Tiwari भाई amukuye kuri etage ya gatatu baramuhitana लिक्विड कूल्ड इंजन ngo yigose inywa amazi ikanatuza ikanywa n'igitoro nta muzora besha neza हाइट मैच होनी चाहिए तो बस ले ली सर amayiguze ko burezi rantwara nyene 4500 आरपीएम तुम इसके लायक नहीं हो यार barambe ngo iyo moto irarenze shaye muzera renze मॉर्निंग akabo kameze gute mwaramutse muze twaramutse गुड मॉर्निंग सर mwaramutse nyako batwaramutse nyine nakubwiye DJ Yota akora ngaha nyene hamwe na Gadi ndetse na DJ Dani मैं क्या कर रहा है bose ni abantu dukorera muri inde muri PS Studio रास नहीं आ रहा ariko ntabwo abikunze ko bari ngaha mwana akeneye transfer ये रहा था nanjye ariko nabiketse wa मेरी बहन गीता की शादी तय हो गई mushiki wanje gita क्या बात aha niyo matariki ndetse azokwera ku bukwe urumva ntugire ikibazo yangu nawe urakoze nyakuba felicitation kandi जी we mukuru w'abakonstabule yego सर बाहर है inspector general ari hehe IG inspector general फोरेंसिक्स रिपोर्ट आ गई है Vikram twamaze kubona rwose raporo umugabo kumbe twa Vikram hari amafilime rwose yiswe ngo yiswe Vikram Veda थैंक यू सर uyu mugabo ni Vikram ariko arahiga witwa Veda वो अपने बेटे को abasi ntabwo yigeze aza हॉस्पिटल yatwaye umwana ku bitaro क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन sha yagize ikibazo muri we nyene ari gutubiranywa muri we इसके हिसाब से वेदा kwisuza amakuru dufise को मनाने गया Veda aherukwa mu nzu kwa Muni niho tumuherukira nyine reka ajye kuraba ivyo yari vyo bamaze iminsi nimba atarameze ariko barahiga witwa Veda baramukura he nakubwiye filime zira यहाँ वेदा का नाम लेते ही सब लोग सुन पड़ जाते nimara kubaza ivya Veda bose bagiye baratuza ntawe wigeze anyishura सर मैंने राजा बाबू और मुनि वालों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है राजा बाबू का तो कोई नहीं है मुनि का एक बेटा है नाम 18 उम्र दिलीप सॉरी सर नाम दिलीप उम्र 18 yitwa Dilip afise imyaka 18 gahunda nizo इसीलिए तो मैं ये niwe mpamvu ndi kunywa ibintu mwabana mubwiza ukuri sibyo nakana barakaziri bedi तुम ही मारे हमरे बाप को niwe wishe papa wanje सॉरी बोलने आए हो ujya kunsaba imbabazi se ngo bamwiciye se नहीं oya nta mbabazi ngiye gusaba imbabazi twebwe wapi so ari umunyabyaha mugabo nawe unyine barakubwira ngo icyo ubiba nico wimbura क्या हरामी jeez n'ubundi umujinga yarapfuye papa arakishwa n'umuroro yarakunda kunywa buri munsi amayoga akaza kumvutagura byiza nuko yapfuye हाँ ये kako पता है saye nkuru numva ndayiza ariko nanjye मतलब तुमको भी nabigeze kugira so yamabarirwa buri munsi aguhondagura je yankubitisha umukandara wa mugabo गलती पे भी पापा खा papa wanjye yankubita buri munsi kubera agakosa gato akampondagura n'isentiri akankubitisha umusentiri wa polisi sha hari icyo namwigiye ko papa या गलत biba byiza canke ibibi icyo namwigiye ko nta na kimwe kiba hagati ya cyiza na kibi kiba kibi canke cyiza तो सीखने को papa wanje nta na kimwe yigeze anyigisha jewe buri munsi hagiye kwica polisi ahubwo kirasi wamuretse buri kiri mu dasi dipaka muzo cyana wa ariko je naco nigeze nkora nuko gusa nifitiye urumva cyana wa ntabwo byo kwica umupolisi nuko agavye badije yanga bagavye shawe cyana we तुम्हारा सुन Vikram सेलेक्ट हो गया Seno bamaze kumutoranya muri equipe ya cricket. Ukenegura nawe? Aya nyakubo. Tuzora ikindi gihe hamwe na Sono. Bamaze kumutora agomba kujya muri equipe ya cricket mu gihugu. Umuhungu wa Satu. Bajya bane ikibazo. Ariko azohinduka ntugira ikibazo rega ni hahandi. Okay. चलते हैं Birumvikana. Barakoreka batangiye kuzuza vuba. Pole pole. बंदूक निकाल दो Yakoba naye nibeshe gose bukuramo imbunda se. Baragiye gucumita. Ntigare kukwica rubundi. Baga n'umwana. Egute si yombaza wa mwana we. ओ भैया Nyakubo ba. Iminota ibiri wabo. हम पुलिस वाले हैं Turaba polisi wa mwana we. में आग डालकर हमें समझ लेना चाहिए Dukwiye kumenya iminota umurabye kwanza mu maso. Ko ari umunyavyaha cyangwa ko atari umunyavyaha. Byose ukabimenya gusa umurabye mu maso.
इसकी आंखें बोल रही हैं कि ये फर्जी है। amaso yiwe ndetse iyo ujya mwana yambwira ko ujya mwana yigira ivyo atari byo agomba kwigira icyara mugabo sikirara बाकी सब मिल गया सर nyako barico nabonye नहीं मिल पाएगा ariko uko bigaragara nta kamaro kanini gifise 85 uretse nkwereke कहाँ से मिलेगा ni modeli yo muri 85 bakoze iraguye kubona खाली 8000 noyisimbuza ikina marupiya ibihumbi 8 इंजन का साउंड सुने आप urigera umva gose ije ugiye moteri niryo jwi nanjye nkeneye ahubwo nshakira ahubwo iyo sprocket neza neza niyo nkeneye kubona कुछ समझे दीपक जी या नहीं? utavyumva ngo depa पता है हम हर इनकाउंटर के बाद भी चैन की नींद क्यों सोते हैं? warazi impamvu mpora ndyama neza iyo maze kwica umuntu natumwe na leta आपको नहीं मारा, kubera tubikora tuzi ko tutishe inzirakarengane धीरे धीरे समझ जाओ। uzokwiga buhoro buhoro rega humura pole pole utajiuba mwanangu sivyo ये लोग मनमानी कर रहे हैं mumaze amezi 6 gose bujya muca kubi n'amategeko mumaze kwica abantu 22 mu izina ryabo biniki अगर वेदा अंडरग्राउंड bwari mpamvu Veda gose bwagiye kwihisha uyu musore niyo mpamvu बनाई क्यों niyo mpamvu yatumye gose Veda agenda kwitsimba Veda umunyabyaha तरीका नहीं है nta bundi buryo barimo क्या इन bwo लोगों gutuma Veda yitsimba kiretse uburyo nyine ubu आप रुकिए iki se पुलिस प्रोसीजर और प्रोटोकॉल कुछ मानते भी हैं wowe urizera ko polisi ikwiye gukora mu buryo bwiza wa mwana we cyane gose nyakubahwa कि दो twe twizera ko ari byiza ko twica ibirara bibiri nta kindi पुलिस मारे जा सकते। naho banditse abapolisi we Vikram vuze mwiki muze no guhondagura शिविर ऑपरेशन की इंचार्ज हमें सर Deje nyoboye gose bwa Shivagad operation Deje agomba kwirengera inshingano zose icyarimwe ubwo rero nimba ari mugomba guhana muhane GM ntimuhana abandi दिमाग हमारा खराब हुआ था, abasi nanjye rege bavyanshanze मैं तुम्हारे ऊपर लेने reka basi bareke bamperereze ibintu birangire bajye bajingura keka bokora iki ntacyo bokora Sala- asa amazi ariko barahiga umugabo yitwa Veda uyu mugabo yitwa Vikram niwe yayoboye iperereza bamaze kwica abantu 22 mu izina ryo guhiga Veda sasa bafandi bamaze kurakara gusa basi yamaze kwirengera inshingano nyine kiba cyose mu kindenganyirize ntacyo muze ko mbe yabo bari ko biba byako reka namucure nta kibazo bwana okay mukomeze ntari कैरी ऑन muze komeza ntari endere ahantu ndakomeje kugenda rero ahantu ni habi gusumba uko byiyumvira wewe ये हवेली हमारे पुरखों की iyi nzu yari y'abakurambere bacu फिलहाल तो खंडर है बस ubu rero inzu yarangiritse karabaye और उस रात तुमने इंस्ट्रक्टर के कमरे में सांप पकड़ा yagera witsibye nk'inzoka sha mu cyumba bari byakomeye wa mwana we और जब कटे गए ibihigiye twafatwa sibyo हम अपने सर पे ले लिया, waremeye wewe barabikurenganyiriza byose बिल्कुल आज की तरह। nkuko bigenje uyu munsi kandi iyo nkoze amakosa uremera kuyirengera But those academy days, ariko ya minsi yo mu kigo cy'ishuri twiga iby'igipolisi mwana yari irenze mugabo yari irenze एक वो दिन थे और एक ये हमारे yari iyo minsi gose buriya फिर से शुरू मत होना। ntutangure kandi guteza ibyago wa mwana we विकी Vicky इतना खून मार hari amaraso mu biganza byawe nanjye ubwe nakoze bya byinshi pese ngiye kukubesha ntabwo nibuka neza nanjye ubwanje कर रहे हैं हम लोग, ariko ntabwo turi gukora ibibi wa mugabo करना है तो किसी turi को gusukura umwanda mu gisagara urumva hari umuntu bakwiye gukora ibibi kugira ngo abashe gukuraho ikibi nta n'umwe hari urumva vyuyagara umunsi umwe tuzokwishura ivyo twakoze wa mugabo सजा हमारे अपने को hari igihe imiryango yacu bizorangira iriko irishura ivyaha twakoze आपका गुनाह बच्चे को भुगतना पड़ता है urazi gose rimwe rimwe hari igihe bisaba ko umwana w'umuhungu yishura ivyaha vyase reka umwanda basi we तुम्हें क्या पता विकी we ntabwo vyumva Vicky biragoye जाते हो उसको ushobora kuba uryama neza nyuma yo kwica abantu ngo polisi yagutumye ariko Samira nanjye हमें याद भी नहीं पिछली बार चैन से हम कब सोए ntabwo nibuka igihe duherukira kuryama neza रात उठ buri joro turimara dutinya ko umuhungu wanjye Sohail bizorangira yongeye kandi gutegwa uko mwica abanyabyaha polisi yabatumaga kuri cyo bita encounter muja kwica abanyabyaha bagenda bamenye mukabivyamamare ari nako nabo batagitinga abana banyu abagore banyu muri izo gahunda umugabo ati mfise ubwo bako umunsi umwe natwe bugiye bizorangira umuhungu wanjye Sohail yongeye gutegwa पीटी इमोशनल मत। nakubwa inshuro nyinshi ntugashira ama emotion mu kazi kora byumva इंटेल मिला है कि वेदा मिर्जा मनी kwisunza amakuru twakiriye gose burya Veda twabonye muri Mirza खबर मिली है कि वेदा मिर्जा Veda twabonye gose mu nyubako ya Mirza Mandi टीम्स को इन 3 जंक्शन twe turaza kuba turi ingana ikipe bwe dukwamishe kwanza bw'imyigaragambyo ni Shwantigin mwe muraza kurba kwanza ingingo mwemeze ko atawinjira nta nusohoka mukuri izo gahunda Ansari woraza gufata muri izo ngingo Prabakar Ranjan लोकल थाना को यहाँ से अंदर नहीं आने। nimureke polisi yonga ndetse ngo yinjire operasiyo iraza kwangirika polisi iramutse vyivanze yo polisi isanzwe याद रहे ये वेदा का इलाका mwibuke bantu hari amatwari ya Veda hari abantu
abantu benshi bashobora kwica canke bagapfa kubera we bamwitangiye muri make. Let's go. Tugende basore bagiye guhitwa Vida. Amatwari bagiye kwinjiramo n'amatwari ya Vida neza neza. Nakubera nakoresho ka PSC kuva kwa RJ Young. Ari we muntu wenyine akora amafishe abantu bose bakumirwa shawe. Mugende mugure. Barakwereka police ataye gufata kwanza bigwarisho yitonze. Aya n'amatwari ya Vida. Ahantu gose bashobora kuba biteguriye kwica ku bwa Vida. Bakongera kandi burya bagapfa kubera Vida. Bo mwicira bakanamupfira. Niyo gahunda. Ari nako bakwereka. Police iracagenda yihuse. Hari uri kwica hagati. Urabe filime ariko. Agahereza n'imbwa shawe. Police iracyakwikira bakene witwa Vida. Muri Mirza Mandi niho barabutswe uwitwa Vida. Ari nako bakwereka ibogari iri kugenda bucece mu gace. Nakubwiye filime zirahamwe abantu tuba twazibazaniye. Nitwa Demwari mu mutama w'akabakuri sibyo? Urabe filime. Pole pole. Abaraje kumbe hari umugabo yaje n'imbunda kuri polisi we. Polisi banzira kwa umugabo yatunze imbunda polisi nyinshi shawe. Nabire nabari yarayibatuze indariko. Mwabagabo ukimara kubona iyo sura ariko urakeka ari ibintu byoroshye mwabantu mwe. Heretic Roshan original name ona akaba yitwa ndi Saif Wali Khan. Uyo mubona wagashati kera बेटा बेतार ni wa muzimu Vida. Yango ndamanitse aho bariko barapanga kwiyegurira naho bariko barapanga kumunyata yango bamuhigi bamubone none birangiye abizaniye akaba bene data genda manitse simanitse genda manitse nje kuri polisi ndumunyavyaha nabatunze nkoho nimwigore mujya kumpiga mwangiza budget ya leta ndishikanye. Umugabo ntabwo ehe filime zira baramunyase koko. Vida twarumvise ngo nokunda nakuvugisha ariko barasakuza cyane. Ubwo ndaza kuvuga ntuje rero tubwira ibya byose wakoze amaduru wakoze ateme n'amategeko abantu wisho ko bangana turagerageza tukuronderere gose igihano gisanzwe. Ofa ndaguha ndetse iraza kubifisa agaciro paka uyu munsi yarenze turaza kwagiriza ibya byose kutavuga tubwire musoyi kandi gwa amahitamo basi nka 3 yonyine. Amahitamo ya mbere turaza gukura mu inzira n'amapensi ya kabiri tukwambure tugushire muri barafu uri gusa amahitamo ya gatatu tukumanike gusa tugucuritse umutwe uri hasi hitamwo ururimi rwagobwe. Umugabo arihoreye akomeje kubwira abantu bazi bamuhatira bazi bamuhentoreje bagira ibiki mugabo vyanse ko avuga umugabo. Ebe twarashe mu kirere ariko yaje kurangira ngo duturikije umuntu. Ariyo mpamvu gihe ubira komiseri iyo ko agiye guhabwa umudari. ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा Umugabo yanse kuvuga mugabo we. Bango hari ikintu umugabo to. मैं खुद आके सरेंडर Ariko yishikanye yitanze kuri polisi nabigeze amufata. Uyu mugabo afise ubwenge bw'ingunzu. और सवाल ये नहीं किसने पुलिस स्टेशन आके सरेंडर क्यों किया. Ikibazo ni kubera iki yaje kumanika kuri polisi. Ikibazo mfise kandi ni अंडरग्राउंड होकर ये सेफ था. iyaba yaratekanye ahantu yarari mu bwihisho ntiyari kuba yaje ngo yitange. Bivuze ngo yaramaze kumenya ko yitsibye afise abanse bakeneye kumukoramo akazi. Ariyo mpamvu aje kwitanga kuri polisi muri make. Ngo bari kumuha amahitamo 3 baramwambura bakubite muri barafu canke bamumarike bamucuritse canke bamukure mu inzara. Hitamo kumutoteza umunyavyanka ubu ntabwo vyo mukanga wapi. Reka ivyo ntaco bivuze. ये कहानी सुनाए सर. Nkubwira inkuru nyakubahwa. Nkubwira inkuru. तुमने मौन व्रत रखा है. Narinzi ko warahiye guceceka. यहाँ बहुत पहले सर. Nize kera uko bavugana n'umuntu avuga. बुलवाना है. Nanjye nize kera uko batuma umuntu atavuga avuga. Mugiye akeneye kuvugana. खातिरदारी के बाद भी ये वाली. Nkeneye kubona wakamwenyuro. Numara kubona polisi yamaze kwakira neza. Umushitsi rega ameze nk'Imana. Kubera iki mwofata nabo mushitsi? Kubera iki mwofata nabise umushitsi? सरेंडर क्यों किया तुमने. Kubera iki wamanitse? Mbwira impamvu wamanitse. कहानी सुनाने आया सर. Ariko nagiye kukubwira inkuru nyakubahwa. कहानी अच्छी तरह पता है हमें. Inkuru yawe ndetse irazwi cyane. ऐसे था सर. Uko umuryango Kenyi हमारे सर bose babeshejweho nanje. मोटी चोरी से सब शुरू हुआ. Natanguye niba mu mifuko babiza kurangira mpatirijwe kuba uwo ndiwe ibihe birampatiriza. Iyo niyo nkuru yawe sivyo?
और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे nanjye reka nakubwira iyindi nkuru irenze में। आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें, ndamutse nguhaye amarupi y'imiliyoni 100 nkavuga nti Veda yakire सारे काले धंधे बंद कर दो, maze ibyaha ubihereza umugongo लेकिन maze uhita ugenda mu rugo करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। ahubwo ntayaguhaye ubunyene nkabwira ngo nzu yaguheje utangura gupanga umugambi wo kuyanyiba imbere yo kwejo hagera देखा कहें nanjye ndamutse nguhaye miliyoni 100 nyene छोड़ेंगे तो ntakubaza ngo undekure wondekura आते ही हमारा एनकाउंटर ahubwo wonyica ukibona amahirwe ya mbere ये है। nabesha se niyo kamere yawe ni kwica abantu बढ़िया है, byiza rero आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं। je nawe tumeze kimwe ariko